Iz potrebe za sigurnošću i kvalitetom laboratorijske dijagnostike koji utiču na unapređenje cjelokupne zaštite građana, proizišao i projekat LabOp. Vrijednost projekta je oko 980.000 eura, pri čemu je 85% finansirano bespovratnim sredstvima Europske unije. Glavni cilj projekta LabOp je poboljšanje kvaliteta javno-zdravstvene usluge na prekograničnom području Crne Gore, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Projektni konzorcijum čine Opća bolnica Zadar kao nositelj projekta, te partneri javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica Blažo Orlandić Bar, Zavod za javno zdravlje Zadar, te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i programi Herceg-Bosanske županije. Projektom se ostvaruje i specifični cilj, povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te unapređivanje ljudskih kapaciteta u opštim bolnicama Bar i Zadar. U Županijskoj bolnici Livno te domovima zdravlja Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč i Drvar će osim navedenih ciljeva biti realizovana i uspostava laboratorijskog informativnog sistema. Projektom LabOp značajno smo unaprijedili razinu znanja u primjeni suvremenih metoda laboratorijske dijagnostike. Istodobno smo podigli razinu standardiziranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite. Rezultati projekta obuhvaćaju i razvoj aplikacije s uputstvima za različite laboratorijske pretrage, stručne radionice za ukupno 90 medicinskih radnika, edukacije šire javnosti te direktno poboljšanje zdravstvenih usluga za više od 30.000 ljudi. Kad je riječ o pozitivnom učinku projekta LabOp, on se odražava na niz ciljnih grupa: tijela javne vlasti, nevladine organizacije, zdravstvene stručnjake, studente, učenike i nastavnike medicinskih škola, a u konačnici na svih 200.000 stanovnika projektnog područja. Projektni rezultati naročito će pomoći medicinskom osoblju u centru zbivanja. Posebno ističem instaliranje zračne pošte, sustava pneumatskih transportnih cijevi kojima su povezani bolnički odjeli i laboratorij. Na taj način je ubrzana dostava uzoraka krvi i urina u laboratorij, skraćeno vrijeme izrade nalaza i u konačnici liječnicima omogućeno brže postavljanje dijagnoze. A upravo su korisnici laboratorijskih usluga, dakle svi mi, ključni faktor uspjeha ovog projekta. Kroz niz edukacija, promotivnih materijala te već pomenutom mobilnom aplikacijom, projekat LabOp omogućuje nam da se informišemo o tome kako da se kvalitetno pripremi za pojedinu laboratorijsku pretragu, od vađenja krvi do davanja urina. Pritom će nam od posebne koristi biti LabOp mobilna aplikacija, koja će sva ova korisna uputstva sadržati na jednom mjestu. Više informacija o njenoj objavi te drugim projektnim novostima saznajte putem LabOp društvenih mreža, jer i vi ste dio uspješnog laboratorija.